wena wendlovu bayede abamakhosi ngonomnyaka lokaphekhanda bamenzi ndabakolalela lo muntu omemezayo umemeze ngathi uyakhala uyalila uthi ibhula likajama lichithekile lichithwa ibhula endala yakithi wamalandela ubesibindi buthelezi bakhuthaza umuntu akandaba yebo benthuka bemtokofula bethi uzwe lithini bayokwebusa bethi babankosi kanti bamgcoba ngamafutha empepho endala ngakithi wamalandela usodidase inkonyana encane kandaba esedidima ibala umphikelelo wensizwa obephelela amadoda akithi kaZulu besephelelwe ngamandla umaphokophela lobe ngayinsizwa besinikanikana engabubende bezimolo bezizonyanga hlanga lwamakhosi hlanga lomhlabathi wena wendlovu wena wendlovu bayede abamakhosi ngonomnyaka bayede ngithokoza egameni labo bonke oshembe abadlule egameni lawo onke amakhosi akwaZulu adlule ngiyanibingelela banazaretha nyazi lezulu ninabisilo idlukulu ekhona phakathi kwethu engihamba nayo phakamise okukhulu ukubonga uNdlunkulu kaMawewe uNdlunkulu wasemashubini ukuba naye uphakathi kwethu Ndlunkulu sithokoza kakhulu okuyisithombe sakho sokuqala ukufika namhlanje kuleli bandla siyathokoza kakhulu ukuba uzokhuleka kanye nathi namhlanje nabesilo khulu ukubonga amakhosi onke asedlunkulu insika zalelizwe nengubo futhi inkosi nezwe kanjalo ngiyathokoza nabesilo ukuba nikhona Ndunankulu usekela Ndunankulu kaZulu Nkosi Mdunge ngithokoza kakhulu nawe ukuba khona uba umele lonke uhlelo lwe-Royal Council njengoba umntwana wabaphinda ngene nomntwana waseyindini bengekho namhlanje ngithokoze kakhulu ithimba elisuka ezweni laseSwatini ngomalume nanini nabokunene eliholwa umntana Nkosi uhlangabeza naye ujutshwe isilo sakwaNgwane ukuba ezokhonza kanye nathi ngisekhona lapho maNazarethwa endabeni yakwaNgwane kubaluleke kakhulu nike namuzwa ekhuluma lapha umfundisi uShozi ukuthi ubuhlobo osebukhona lapha ekhaya phakathi kwebandla lamaNazaretha nobukhosi bakwaNgwane sebukhulu kangakanani mina besilo ngokukhetheke kakhulu abahlobo bethu nabo abaphakathi kwethu esiphila nabo ngokosiko nangokosikompilo nangokwenkolo ubukhosi amakhoyisana ukuba nabo kube khona phakathi kwethu ukuzokhonza ngiyathokoza kakhulu kubo bonke ubukhosi obukhona ngokukhethekile
ngiyabonga kakhulu ngiyazi ukuthi ngiyake ngithi ubaba sinenhlahla ngoba sihola isizwe esinayo yonke inhlobo yomuntu okuyisibusiso khona lokho ngoba akekho ongama yena yedwa ethi uShembe ungowakhe yena yedwa noma ethi ingwenyama isilo singesakhe yena yedwa ngoba enjalo mina besilo khona la ngiyakhona ngalokho akekho umuntu ngingena nje kuyindaba onelungelo lokuvimba noma lokuvala abantu abasuke beze kuShembe noma beze enkosini yami ingwenyama angikhathali ukuthi ungubani awukho umthetho njalo ngiyacela ngiyalawula nina besilo ngoba singabantu kumele sihlale sikhumbuzana ngoba nikhumbule phela ukuthi singabantu ingqondo yomuntu ihamba ikhohlwa ingakho uthiwa umuntu akakwazi ukuphila yedwa ngoba usukhohliwe khona oseceleni ukukhumbuzayo ukuthi nansi indlela okumele uhambe ngayo ngalamazwi nabesilo siyadingana ngingasasho igama lengwenyama enhlezi sihlaleni sayo siyodingana kodwa siyadingana singuzulu sonke ngamunye ngoba silapha wonke umuntu futhi ngoba silapha ngamunye ubalulekile kimina futhi ubalulekile nakubaba ngalokhu baNazaretha ngiyadlulisa nginikeza udoloqina ukuthi nithi noma nizokhala kubaba nizocela izibusiso kubaba baNazaretha noma ngabe ubaba awusambonanga ngokwenyama lowo mnikelo lowo ocela ngawo leyo nhlambuluko leyo uNkulunkulu maNazaretha uyawazi futhi uyawubona yena okababa usuke sebusisile ngalokho maNazaretha ngiyaniqinisekisa ukhona amabandla engengezwa kuona uthi ingwenyama ningayibizi lapha ngoba izawufika ikhulume ngokwedlozi nangokomuntu ngoba ngeke uyihlukanise zombili lezi zinto ngizakuphinda-ke futhi nalapha ekhaya maNazaretha ngiyaniqinisa futhi idolo njengamaNazaretha futhi njengamaZulu ayizolo nawanamhlanje nawakusasa ukuthi uma kusekhona idlozi asizwane maNazaretha kahle lapho ukuthi uma kusekhona into okuthiwa idlozi ubukhosi noMnazaretha kabuyi ndawo ngakho-ke maNazaretha ngizoniqinisekisela ukuba nibambelele la kumele ukuthi nibambelele kodwa bambisisani kakhulu kwemandla kunayizolo
anidukile manina bonke labantu ngoba sihlangene singaka siqonda kahle ukuthi sizokwenzana ngoba siyazi ukuthi uma sesihlangene kanje siyisizwe siyibandla noNkulunkulu ekhona ubaba phakathi kwethu ikhona ingonyama yenu phakathi kwenu sisafunana Manazaretha uNkulunkulu uye uphakathi kwethu manje ngikhuluma uphakathi kwethu uNkulunkulu manje ngokamoya ngoba sihlangana ngalamazwi Manazaretha okwami nje ngoba ngihlezi esihlalweni ngihlezi eduze kababa umoya wesaluleko noqina esihlalweni kunezinto Manazaretha engifisa ukuba sizikhulekele aziningi kakhulu ngoba zisuka esihlalweni sikaZulu sehlele kulibandla sehlele kusisizwe kuze kufike lapha ya ezansi okusho ukuthi kuthinta wonke umuntu Zulu mnyama khulekelani isihlalo ke sikaningi ngoba ngihlezi nje kulesi sihlalo unyazi ngoba lola lugade zona lesi sihlalo usigadile okusho ukuthi Manazaretha ngizokhuleka ukuba sibambisane entweni yenu ingalimali phambi kwenu nikhona nisathi ake kubonakala ukuthi nikhona ngikhona mina ngizonibambisa nobaba futhi sizonibambisa kuze kube sekugcineni ngoba safunga ukuba sizayinikela ngalezi ikhathi einzima kangaka Manazaretha ngisaqhubeka ngiselapho khulekelani Manazaretha indaba yecala leli cala libe yihlazo esizweni yichilo futhi esingafisi ukuba lisiphinde emlandweni ngoba bekungokuqala esethemba ukuthi ngegama lamakhosi ungokugcina bawethu Manazaretha kuningi engifisa ukuba ngudlulise kumina ngoba ngiyazi ukuba ukuthi uNkulunkulu nobaba uma beveza leli thuba ukuba ngiphefumule ngaphezu kwesizwe sikaMageba kimina umkhuleko lokho kini ngoba ngiyazi ukuthi mangiphefumula phezu kwesizwe ngisuke ngiphefumula phezulu ukaNkulunkulu qobo lwakhe yilokho sizwe sikaMageba ukubonga intokozo nje ukuba siphinde sikhonze ndawonye sibambane nibone ukuba ey'khathini ey'nzima ey'fana nalezi sisakwazi ukuthi sihlangane nobaba futhi sisonke sisakwazi ukuba sihlangane sibe yileli bandla kubuhlungu kakhulu ngoba kuyona le ndawo le esikuyo manithuma nje lapha esontweni ngale angikaze ngibubone ubugebengu obedlula leya ndawo la ethiwa kusemangoti khona kodwa nakho nikhona Manazaretha kuyangithokozisa kakhulu lokhu engikubonayo ukuthi phekwa konke ngiyazi ikati lithwele kanzima ngoba indawo yakhe
mina ngeke ngihlale kulo ikati ke anifisi nomphakathi ukuba ilikati ngoba ngeke ngihlale ukuthi kwenzeka kanjani lezi zinto ezikhule kangaka isonto lilapha eduze indawo iphethwe ukhozi Manazaretha uNkulunkulu khona asikhulekele inkantolo ngokuhlala sikhulekele ibandla sikhulekele ubaba sikhulekele izwe lethu likaZulu ukuba laba balicontshela amandla bengalitholi ngoba bayalifuna mina besilo ngithokoza kakhulu ngiyazi ukuba sigcina silapha nganicela ukuba ningiphathele kahle ubaba cha ngimbonile ubaba hayi uyethembisa uncwaba ngiyajabula bafundisi sezwana kahle bafundisi ngiyawuthanda umsebenzi wenu makhosi asedlubulo ngiyathokoza mina nonke inkosi ngosisi Wena wendlovu bayede imbaba lethu ngamadoda lapha eshathini ebhalitho betshela umlakalaba elalazwamuntu lawagida amadoda langida ukuyela umqaphe ngonyama lagida ujika ezalwa kaqaba lencwadi encane ekosha ngumkhwanazi umsayitshela omkhulu lapha esifundazweni sakithi kaZulu kwezomthetho labadida nabasendiya abuyele emuva amandiya enikini amakhanda ethethe izandla bathi umkhwanazi udlala umambakile lapha eshathini ebhalitho xona umkhwanazi umvudlane wesaba futhi uyenqaba ukulahla inkosi lapha eshathini bebevulana izilwane ngeze ehlathi sinkulu izindaba iphuma uphoko kwelalithi kaZulu sezosongana inkehlo imakiba umntakandaba yenqaba inkophe ngabaphilezeni ngobe ulahlekelwa nayisizwe besilasenza ngakhona ithi kaZulu abaseNazaretha ngabuye ngabathanda bathatha uNazaretha bawunika inkosi uphahlo wamhlokandaba obhuda phakathi kwenkunzane bavuka ikanzo kandaba zibusisa izindlela ezonyazi imakiba ukulalela izindaba ezindala ezalotshwa ngencwadi yeTestamente zathi ungayilahli inzalo kasenza ngakhona ithi kaZulu uvuma umqalo wendlela kwavuma ukobhela isimela samampondo kwavuma inkosi uThimo kwavuma unyanga yezulu bathi zonke izizwe wena wendlovu